Wan pensyai kadu ukatong ka kongres na ka arban rusmer konstituensi uma dasan tangliang bat kalong ru ka meeting kadu jong u ban pensyai syakipet ba ha kanek election MDC ha kesenong mentelu bat kermasyang ha kanek kejingilang ulawan pensyai sya kinong chong senong ya kajing temu jong ke parti ban ulat rang ban long ukpa jong ke konstituensi na kate ka arban rusmer konstituensi bat ulabu ru ketong bat ka nuksa ke baba nada upoi cha katong ukwa ban long wei u klol ban ra ya kroi ke para po ke konstituensi ha ka juk por ula pensyai kinong grim ke parti ban ulaong tang ke kongres ubala ban nyesai stage po central haden maldep ai jing kren daw XMP uma Vincent H pala ban ulapan ya ka jing kersan na kinong chong jong ke arban rusmer konstituensi cucu ulaong ba ke arban rusmer konstituensi to ke we ke konstituensi ke barang ba ya ke parti kongres duk mensyuah duk mentah te kumta uladon ke jing kermen ke bah scam ba ha kane ke ganti ru unjo ya ke jing job na ke parti kongres ni ba ijing penche jepang parti jepang ijing dona yang i candidate we pun percaya wang ale dadap ya kelam gi dadap penche gi nganga ya aram kam deu penche woro dadap persnyau luki dengan wan hakmat yang pi ho kate UP ye nyani ar putip pi ngau gio dang tip pi bukan didet ne daong pi ayu ta wayin wali wami cerang wasngai dang kam te mundur biar putip pi tu yang tengah betu yo basan tang liang mana le kandidat yang pi yang ke parti kongres wo chong usa hachnong kerpong woman le unong kedong kampi kamnga teho pi kipat ba yi pi bicar yi pi wong o demanu kandidat wayenya parti kongres ya ken pi tan ubru do woyo ngama na kampi ijing im yang ale mana kampi he porosa pi yung plang ale sa yung plang ijing ya per kajiak e oto nga em jing start wa kajiak per ne pi du ite do ni ente kat ya lifestyle ni ya background yang ngama na kampi tor woyo tor wala tenes ni ngawan hakmat yang pi tor yo penbe je pi tor yo kento yo no tor yo yalam beklai pi nes ni wan hakmat yang pi yo penche pi jing sekiat yo yalam pi chalti woto tor yo yalam beklai pi tenes ni nga dawan kepanga kat nes ni woto deman oleh meeting last yang i te kepada ipat ba iwa nasional waper ba ini dedep ngadalai lapsi ayung nasional style pi te pi le bun gi yung kisah mempuyo sia jinung sisa nyok pi kepada pi pan makan pi wa senyau ba ham senyau perenga pan makan pi pat ba ne bentawa ipor dalam kot waregi ngap san yo por du cibnai dan hi RM por yang au sia yung awro ko tluyung dekat wakam te ngap sia ba kadang sai por yele ba yaw lai kat odang sai por deng ye gitu gi yung puyo sia singa paham sia fer nganes ni ha meeting langsung ada ikut wer pi atau hido meeting las le ini meeting wara dek jadi le ngada ku kerpang ba pi singa pa ya em lang nga ya kersan lang nga tena dia nganes ni do chwa ulai chman kamu kon kendro yang ani chnong yang ani arban rusmer konstituensi ngajing yu yang nadu wa hea nadu wa mano kendro da pisa dalang imsina hawa paya wado ini rusnem chai ben tene manapoi heini da kut ini rusnem da cha penbet biang i ngasnya ai por pedinin in rusnem sedin aperdi wa chwa po election ngasnya uro pi dong pi RYO MDC absen auto MDC man kau kena oleh skur mjulai skur tangwa present du register tangwa just cepok kelas absen bai dengan liang mi kmat wana o terwas pi ba wo snya ba elat yang dosan snap chua yo penyu ip kam yang o kristo monepta yang pi ule ba nepta yang pi ngar ko akular ya benenya kendau tangwa du vehiculara o kristo nepta yang pi
ngawan Ahmad yang pi arem kuat akan no you know kuat akan tho you know parti tangwa kuat penyu pi ijing setiat denaliang nga jing itu wa parti VPP kuat penche chwai pi ho imani hachnong yung EMER kung kandidat V to na parti VPP V to nga na parti Kongres bun gi pruwangi kamno ini dang snya phla bagi kamno ini yemi gi prakur gi prachnong gi nes ni kwa penche pi pa ajing yemi prachnong prakur arputo asmi wonong kong hai snya phla bi tang wahanga snya warep snya phla ki uno da mi chikmat le hanto prakur le ngawati ba wato anika mumia to akamu ba ato wasi de demete ngami chikmat le to rayo pensi to rayo pentut to rayo churun ye dai ngami chikmat yo terwas pi ba nang wa piu yo lat piu jet yo no bro you bit pi yo no bro you biang piu jet ladem mi chikmat le aryo lat piu jet ya penolom some pi chopra ya penolom some pi cha NPP kadua kamte ngami chikmat na parti Kongres yo ela de pi ba yo jet pi de ni por ngapo Ahmad yang pi wo kerpat ya pi nadung sinwa hania election yang i wada penman ni election MDC wa piu yo lat piu jet snyau ba ela dia ngadu san snem don hi chwa yo penyu pi kam ngar panan rus nem ngapa na san snem kerpat ada pi pajba bosnya ba ela dia ngakerja dia yo pai kita miat iba bos no ko tau ngami ben mi konsuet pi UM lang o pi